Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ulat ke jelah ke arpu kendai terik ubenai naitung arajar arpu wei ula ai ke jing menjur ke district committee naga benta ke West Khasi Hills district bala thau ke sorkar jelah ya ke bala khle do menteri ketenat PHE uba Renington Lingdo Tongkhar kumu chairperson lembar menteri ketenat water resources uba H Brolding Nongse ke jing thau jong ke sorkar ya ke ni ke committee ke long ba ke ni ke kenhon ke ba kan thobru ya UMLA bad UMDC ke Ramrai kis aim ki sordar ki rangba snong bat kunthubru katto katni teli ki seng bhalang lembat i deputy commissioner jong ko West Khasi Hills district kumo member secretary kin sasdangno ye ka jingle jingo shakishnong ki badan ki benta khappo jong ko jilla Meghalaya bat Assam ki badan hapo upurusam jong ko West Khasi Hills district khnang ban snap ayu ki paitba ki don ban ong AA halor ka jingangno jong ko sarkar jilla ban yepen baitno yo upurusam hapdeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam Uba Renington habaya keren bat kilat pathai khubor ula ong bakat kum gani ke jingpen bana bala penmi da ulat ke jilla lap tharu ya gani ke komiti ban pha ya ke kaipot hapo shibenai lihat HKBD berkenaan ke border dispute hakabana kalian ke state government ke jungir ke silkhia bahai kini akam hakabang election ke kabinet kini ke kini ke mundi menang baklah election ke kabinet bat hakani kabinet nilai keren nilai rai ba indon ki artli committee kuwi ke committee kande ke core committee hapo kamari ke state level committee de hakaba chief minister masa constitute kene committee kuwi pre committee kande ke regional committee hakaba kinlet ban survey ban let ban skotho ya ka crown reality hadu ka crossroad banlej kisnong banlej kendo ya ki local leaders hantu ya ki sim ya ki rangba snong badi kui kinong yalam sign perthei ya ki NGOs jong kato ka local hangtu te hajaka bangindon de kui committee ki badi gun tli hakal state level isngo bakalong kabaran kam bandon ki regional committee haki district bakar ki badan kini ki area of differences de halor kata ya kaba chief minister menin uladat ban constitute ya kene hakaba governor ulah dep ban constitute ya kene committee hakiting ajemut juga soka but ngadon berngai ke notification ke beritang jongka West Khasi Hills hakaba ngan ban head manga ya kene committee kumu chairperson but ingin sampai ingin jelek berperskat kepala markumba titip bah kandri utarik kadon keji kendo jong chief minister Assam bat chief minister di Meghalaya di por kalau lengkap kata-kata ingin haban saya kini kisi ki bangin haban lut por ke babon ban pendap ya kini kam in persang ban ya kendo no ya kini komiti ke penangkong persang langila am ban ya kendo hakini ki katu ke desni let's say by Monday mantar ski kali pakat house deh lalu dengila ngan persang kontak UDC sibet lalu dengila ni kenu la sai nothing right there ke first meeting ak bagian di organisation ya kene ke komiti ke banangkong te ni persang bal start ke bala ekene mari sutu ke por ke bal kot kata but ni sa submit di report cek sokar ak ba kan dai bandra ak ke dia kedan langin deblu badra nomor ba kidon kidi regional committee hamala ke district Agente Hills ke adon nakajong hoy ke adon nakajong namdon beringa ke notification menta kene ke adon nakajong kini committee ya kabar pila ban wat tip entar ski saya alo ke tip di committee barafat but in persang ban sim kita klik ba ini show meeting kloy kapala but ban persang ban le shadu haka spot badon kini kijing ya kajia kijing ban pendek ya kene kapala karpat ipat ba pan ailam kecing ya kersan ke trelang ni namar ba lada kipat ba kim ai ke trelang lada kipat ba penmi kecing persak bahar kom kalong ka ba aru kata ban yo ya kecing ya baik te gila i kene kecing ka bala santos nem om simla koi seno
kene sarkar mata kala simpiah do mata ban poi ha kajing pen baik khot ngwe ri pa baro tu ngin ai kajing ya kersan kajing trilang inong sensar snong ki nong yalam na ki seng san thela phero pher bangin nom ye git daw ban suya wat wo daw ban suya wo dong unnecessarily ye ai ngin persang bat pek ba kajing ai jumut positively ba kita kajing ai jumut ki de ki banong practical ya ka bangis ko thu bangin poi sya ka solution sya ka conclusion namar ba we yang iskam bangidon kajing sempang kajing start ko boleh ai yang ya ka bangin ko thu practically kumnungin poi hakata ka solution te ngara kapat ya baro ki pa bangin ai la minta kajing ai jumut da ka bangin ya trailang bat ka sarkar bat ki kmiti bangin yo ladang yo 100% ru in yo no yo put ban yo ban penbet ya kidi kijing ya kidi ki area lada kalong marsiteng lada palat ka marsiteng lane lada isne yu belai uyarap jangi ban ai kijing start kijing phang yangi ya berarti lagi state bangin la ban penbet 100% haswa bangin rakhe biang ya ka jingdap santhusnam jong ka state Meghalaya katakan nong kijing kemen ba ya ka state baru tuai ladangi la ban yo ya kene ka gift ka golden jubilee gift syaki pajba ban resolve batun beju putusam nangai kende kajing ai ke kraw tam ye pajba de stat Meghalaya ngin pesang ban le kata oj kisuthu bakam nong kebesuk ye jirwat ki bah kidi pusnam bar khaj ngin pesang batun beju ta ndri kalong kabala ban le lada ki pajba ki ai kajing kersan ha kaji trelang ha kene